biteganyijwe ko azakirwa na Perezida Tshisekedi n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Nyuma yaho Papa Francisco azanagirana ibiganiro n'abagize societe civile ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo muri iki gihugu. Kuwa gatatu tariki ya 2 Gashyantare umwaka utaha saa 3:30 Papa Francisco azasomera misa ku kibuga cy'indege cya Ndoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Saa 10:30 agirana ibiganiro n'inzego zitandukanye za Kiliziya. Kuwa kane tariki 2 Gashyantare umwaka utaha saa 3:30 Papa Francisco azakorana inama n'urubyiruko muri iki gihugu. Saa 10:30 Papa Francisco azakorana inama n'abapadiri ndetse n'abaseminari muri Katedrali Notre Dame du Congo. Kuwa gatanu tariki 3 Gashyantare umwaka utaha Papa Francisco azahaguruka i Kinshasa yerekeza i Juba muri Sudani y'Epfo. Biteganyijwe ko muri uru ruzinduko rw'iminsi 2 azamara muri iki gihugu cya Sudani y'Epfo kazagirana inama n'abepiskopi n'abihayimana muri Katedrali ya Saint Teresa. Nyuma yaho agirana ibiganiro n'abayobozi bakuru b'iki gihugu. Muri iki gihugu kandi biteganyijwe ko Papa Francisco azavugira isengesho ku mva ya John Garang wabaye perezida wa Sudani y'Epfo. Ku cyumweru tariki 5 Gashyantare umwaka utaha Papa Francisco azasoma misa saa 2:45. Nyuma yaho afata indege imusubiza i Roma. Ni amakuru dukesha Vatican News yashyizwe mu Kinyarwanda na Manase Manirakiza.